Buljinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Nisambul benaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndi indai. Era maisianga ni wakatara itale so na leo ni songo ba politiki na so delpa merati kwe nando na mbose kadhibi wakadhuri ni kuwa. E wakarita ko salo terandronro ni sianga ni mara utaka na bei kayado na mataka ni kuwa. E kaya randronro ni ndo ni wili binaka ni leo ni songo wili kina oir na mata kina palimendi era sianga ni tiko na mbose na singa ni kuwa. E bagarita ko bilia menga boka na iliulu ni songo ni rana siang ni batarai o ire ere sebanga ngai toka na ngaunongo na bugu ni beka er boedora kina lomo ni songo e ka nga boka ni se tomani tigo na non rabanga ngai o ire na leo ni songo ngo e sabang di ni ku na iliulu ni mata ni tu bo renge mbani marama ni na lewa no biti ni tuba kapoka toka na travel bubble wata ki Australia kina mata ni tu ko New Zealand. Wani tukutuku e bagaritaka na songo ni ANZ Fiji Excellence in Tourism Awards wedo remainandi e bagaritaka ni tutuku ngo bani marama dinamada ni sa bagaritako Jacinda Ardern na Prime Minister ki New Zealand ni se sanga ni wakati obiti ene tukutuku ni durbanu ki New Zealand e ka bani marama ni obiti sa tor bagatiko na tukutuba ene kena sanga metango maki na nondo banua mai na matongo sai kwa na COVID-19 Goe salamuria ne kena sa tegi butor bagitiko na idulabo ni COVID-19. E baga mura kawe na be tuku so e be wasitaki e na mona libliba membaleta na idula ni COVID-19 o e na AstraZeneca vaccines. E baga rita ko sanaka samarsine na mata ni matambose toko pata ke burubura kina nondo banua ni be tuku baga ungo e na baga rendreta kana be ngarabi ni tambana ni bula. E tomana ni ndondonu me waedori na be bagarara mataki ki beir na leuni banua e na taunda ko ni be korlelebu me mbaleta na bimbini kena turbaki na idulongo bagadanga utoka na ngonongo na kena sol na idula kanda saba na numi menda bola ya rawa eliu nimberra ninda gaidula kinangito e osonri na rara na Churchill Park melo toka ena non rangwale le wiani na ngoni buli keira na doni beto kuni merleitiko ena sotsota ni lautoka zone e rona korni buli bo ka ngai sebu ni nguna mero boitabi oyana Moira High School kene Sawa North Secondary School embo bakasakiti na bengati era barita ko irnando ngito mai na korni buli rua ena mateni singa ni sotsota e na maki menangai tosodake ne bagatangi ne ngito ni mataka e ni oti ni singa ni lautoka zone mai da bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri e rano na sama seni na Radio Fiji 1 kena bula FM ni bagading binaka O ira na ngone no ndai nuni ena be singa ni mataka Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na mitaro bina nora baksangai ka wala mataki na ngone dala bina oya o meliki Bulre, oya Samuel Samuli. nama kikirau ena be mataka Boniti kena makarombuka. ni boy tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti Indaw-ina na mataka dan ramay na